श्रीगुणया परिपातिमिश्रम् संहृत्य कल्पसमये रमते तथैका तां सर्वविश्वजननीं मनसा स्मरामि। ॐ सृष्ट्वा या सर्गरूपा जगदमनविदौ पालिनी या शुरुद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा तस्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिसा राधितालं करतु। ॐ खड्गं चक्रं गदेषु चाप परिघां सुरं भुसण्डिं शिरः शङ्खं सं दधतीं करे स्त्रीनयना सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्योतिमस्तपाददशकां नवे महाकालिकां यामस्तुत्सैपिते हरौ कमलजो हन्तुं मदं कैटभम्। ॐ अक्षस्रक्करसुं गदेषु पुलिसं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजम् घण्टां सुराभाजनम् सुलङ्कास सुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां देवेश्वरीभवमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ घण्टासुराहराणि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकम् अष्टाद्यदधतीं अनन्त विलसत्सीतां सुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतं महा पुष्पामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदक्षादिनी। ॐ या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतर्यां हृदये सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्मः परिपालय देवी विश्वम्। भानो सहस्रकान्ति अरुणाक्षमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां नववटीं विद्यामभिधिं वरां हस्ताब्जे दधतीं त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं रविं बद्ध हिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्मिताम्। ॐ जया जया धतमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषधवनशक्ति समूहमुख्या कामं दिगामखिलदेव महर्षिविद्यां सत्यानतास्माभिदधातु कृतानि दानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरस्य नहि भक्तो बलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चास्वभयस्य पतिं करतु। ॐ बालरविद्योतिमिन्द्रोपीठां तुङ्गकूचां नयनात्रययुक्तां मेनमोघीं वरदाङ्कुशपासा विधिकरां प्रवरे भुवनस्ते। ॐ सृष्टिस्थिति
करुणामये नारायणे नमस्तुते फलाकष्टादिरूपेण परिणाम प्रदायिने विश्वस्य परतो शक्ते नारायणे नमस्तुते शरणागत दिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यास्ति हरे देवी नारायणे नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणे नमस्तुते ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधन्य सुधान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय ओं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तमे आवाहनं न जानामि पूजनं पूजा कर्म न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी तमेव मातास्य पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सरस्वती माता की।